Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbena bitilavetil Kur'an. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi ecma'in. Allahu Teala fi kitabihil kerim ba'de e'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalu ibadeti ummeti kıraatul Kur'an. Assalamu alaikum hurmatlı bir tuğandar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde aytat, menin ümmetimdin ibadatlarının en жақшысы Kur'an-ı Kerim'de oku. Iyik Kur'an-ı Kerim Allah Taala taraptan siz menen bizge dünya jana ahirette baktılılıkты, iyigilikti alıp kelүү üçün түшүрүлгөн кереметтүү ıyık kitap. Bugün biz бұл сабағыбызда ıyık Kur'an'dагы katılgan sırdуу sanдар туурасында айтып өтөбүз. Kur'an-ı Kerim'deki sırdуу sandardı bayandoодон murun en algaç Kur'an деген sözdün özünü menen tanışıp ötsök. Kur'an деген söz бұл 10 kıraat iliminde 2 türdүү kıraat menen okulat. Birincisi İbn Kathir oşondoy ele vakıf uçurunda İmam Hamza'nın kıraatlarında Kur'an dep okulat. Al кезде Kur'an sözü Qarana yaqurunu деген ungudan kelip çıkıp makurunun biriktirilgen, jakındatılgan деген manini beret. Taqtap aytkanda бұл kitapты okugan adam uluu Rabbisi Allah Taalaga jakındayt. Al эми экинчи кыраат бұл kalgan imamdardын kıraattары al Kur'an dep okulat. Al кезде Kur'an sözü qara'a yaqra'u деген ungudan kelip çıkıp makru'un okulgan деген manini beret. Taqtap aytkanda Kur'an бұл kitap dünyada en көп okuluuchu kitap. Al эми Kur'an деген sözdün termindik manisi ıyık Kur'an-ı Kerim Allah Taala taraptan Cebrail aleyhisselam arkulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga түшүрүлгөн anı oku, ibadat bolu eseptelgen Allah Taala'nın keremettүү muciz sözü. Mına uşul Kur'an-ı Kerim'de öte köptөгөн ilimler kamtılgan. Kur'an деген sözdün özü menen tanışkan soň anda mese ıyık Kur'andagı sırdуу sandardı aytıp baştayбыз. Iyık Kur'an-ı Kerim'de 30 para var. Para деген бұл 20 betten turgan Kur'an-ı Kerim'din bir bölükçösü. Jana al 114 sürödөн turat. Urmattуу tuğandar, sürö деген sözdün manisine toktolo ketsek, Arap dilinde suratun деген söz 2 türdü manini beret. Birincisi olsa es-sura ay ar-rafi'a, biyiktik, biyik orun деген mani. Lisanul Arab kitabında kelet ve biha summiyet suratul Kur'ani ay raf'atihi. Kur'an'dın sürölörü sürö dep atalgandığının sebebi anın biyik darajalуу bolgondугунан ulam. Kanday ele düynölük kitaplar köptөгөн temalarga, baptarga bölünüp жазылгандай ıyık Kur'an-ı Kerim'din har bir babı teması öz aldınça sürö dep atalat. Oşonduktan kudum ele har bir sürö öz aldınça bir biyik darajaga деген manini tuyundurat. Al эми suratun деген sözdün ikinci manisi suratul medineti haituha. Arap dilinde şahardı kurçap durgan çepti sura dep aytıp koyot. Kanday ele al çep şahardın içindeki bardık nerselerdi kurçap kamtıp alganday Kur'an-ı Kerim'din har bir sürösü özünün içindeki mazmundardı, ilimlerdi kamtıp kurçap durat. Tefsir Macidi kitabında uşintip bayandalgan. Jana ıyık Kur'an-ı Kerim kufalık esep boyunca 6236 ayattan turat. Бұл jerde ayat деген sözdün manisine toktolo ketsek, ayatun деген sözdün leksikalık manisi belgi. Al эmi termindik manisi, al émi ayatun деген sözdün termindik manisi Mufradat Ragib kitabında kelet وَقِيلَ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ دَالَّةً عَلَى حُكْمٍ ayatun. Kur'an-ı Kerim'din har bir ökümgö, bir manige
далалат кылган сүйлөмү бөлүгү аят деп эсептелет. Жана Кур'ан-ы Карим 77.437 сөздөн турат. Ошондой эле 323.671 тамгадан турат. Жана Кур'ан-ы Каримде 53.243 фатха бар. Фатха деген бул тамгалардын үстүнө коюлуучу кыйгач сызыкча белги. Ал ошол тамганын кыргыз алфавитиндеги үндү А деген үн менен окулуусуна далалат кылат. Жана Кур'ан-ы Каримде 8804 бомма бар. Бомма деген бул тыбыштардын үстүнө коюлуучу кичинекей үтүрчүгө окшош белги. Ал тыбыштардын үндү У менен окулуусуна ишарат кылат. Жана Кур'анда 39582 касра бар. Ал эми касра деген тыбыштардын астына коюлуучу кыйгач сызыкча белги. Ал тыбыштардын үндү И менен окулуусуна далалат кылат. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде 2.025.030 чекит бар. Мына урматтуу туугандар, биз бүгүн Ыйык Кур'ан-ы Каримдеги катылган сырдуу сандар менен бир катар кыскача таанышып өттүк. Анда эмесе сабагыбызды Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айткан насаат менен аяктайбыз. Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айтат: Кур'ан бул Аллах Тааланын дасторкону. Андан канча кааласаңар ошончо алгыла. Жана Кур'ан бул Аллах Тааланын бекем жиби. Аны бекем кармагыла, адашуудан сак болосуңар. Жана Кур'ан бул ачыктан ачык нур. Аны өзүңөргө алгыла, караңгылыктан кутуласыңар. Жана Кур'ан бул имандуулар үчүн ар бир ооруну кетирүүчү шифа. Аны менен өз ооруларыңарды дарылагыла. Кур'ан бул нажат, кутулуу. Ошондуктан аны көпкө окуп, ага амал кылууга өтө көп аракет кылгыла, тозоктон кутуласыңар. Ошондой эле Кур'ан бул бүткүл илимдердин казынасы. Ал казынаны канчалык изилдесеңер дагы ал эч качан түгөнбөйт. Аллах Таала бардыгыбызга Ыйык Кур'ан-ы Каримдеги терең илимдерди алууга мүмкүнчүлүк берсин.